Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakunzi ba radiyo nyine basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 muri 2022. Mwese ndabasuje ni kuwa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki 21 kugeza ejo ku cyumweru ku itariki 27. Ntabatindiye reka dutangire inkuru yabaye kimomo muri cyumweru turangije cyose n'amasezerano yabereye i Rwanda yashakaga kugira ngo iriya ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ihagarare. Iyo ntambara y'umutwe wa 23 rero isi yose yemeza ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Uriya mutwe bawuhaye gasopo bawubwira ko ugomba gusubira mu birindiro bya mbere aho yabuturutse, ariko ngo ku ruhande rwa Kongo ndetse ikemera ko abarwanyi bayo bashyira intwaro hasi bakanayigota. Urebye no kuyigota kuko bavuga ko aho bazajya hariya ku kirunga cya Sabyinyo igomba kugenzurwa n'ingabo za Kongo ndetse na MONUSCO na ziriya ngabo za EAC zimaze kugera muri Kongo harimo iza Kenya. Reka tureke ibinyamakuru byabivuzeho, ariko turabona ko n'intambara irimo ihindura isura, ibintu birimo bigasa n'ibyihuta. Iyo urebye iby'ibinyamakuru byanditse muri iki gitondo, reka nze mbibabwire mu kanya. Reka dutangire turebe ayo masezerano n'icyo bayavuzeho, hanyuma turebe nuko byifashe uyu munsi mu gitondo ko hari andi makuru mashya yaje. Ayo masezerano y'u Rwanda nk'uko tubisoma muri iki kinyamakuru Jeune Afrique yabaye kuwa gatatu, niho abaperezida bateranye hatarimo Perezida Kagame, kuko Perezida Kagame icyo gihe muribuka ko yari yagiye muri Qatar, hariya bari bafunguye imihango y'igikombe cy'umupira cy'isi, niho yari yagiyeho n'umudamu we. Ahangaha rero iyi Jeune Afrique yo ku itariki 24 iravuga ngo habaye amasezerano nyuma y'inama yabaye kuwa gatatu muri Angola, harimo Felix Tshisekedi ngo ariko Paul Kagame adahari, akaba ngo yari ahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ibi nabyo bakomeje kubyibazo bakavuga bati ubundi Perezida wa Repubulika iyo adahari ahagararirwa rimwe na rimwe na Minisitiri w'Intebe, kuko niwe wundi ukomeye mu gihugu cyane cyane mu masezerano aba afite agaciro nka kariya. Ayo masezerano rero amaze gutangazwa, itangazo ry'abakuru b'ibihugu bamaze kuritangaza, uriya mutwe wa 23 wo wahise uvuga ko ibyo bintu bitayireba, ko ayo masezerano basinye idahari ko ntacyo irebaho. Ibi tubisoma nko muri Ouest France aho bavuga ngo Robert M23 dénonce un cessez-le-feu unilatéral. Ni ukuvuga unilatéral ni ukuvuga bati ntiduhari ibyo bintu rero ntabwo ari ibyacu. Hanyuma ndetse ibyo rero tubisoma no muri iki kinyamakuru cy'Ababiligi RTBF kiravuga ngo inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo ntizizashyira intwaro hasi nubwo bazibwiye ko ariko bigomba kugenda kugira ngo amahoro arambe. Muri ibi ngibi rero impamvu izi nyeshyamba ngo zitashaka gushyira intwaro hasi ni uko ngo zivuga ngo ari amasezerano bayakoze ngo zidahari. Ibyo ngibyo nabyumvise no kuri radiyo Rwanda mu biganiro bakoze, bavuga ngo bishoboka ko inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo zishyire intwaro hasi, ngo kandi zitari zihari ngo ntiziza ayo masezerano ngo icyahatse. Kuri ayo masezerano rero ikindi twavuga ni uko umusesenguzi Emmanuel Neretse nawe yanditseho inkuru yo kuri 25, aravuga ati kuba umutwe wa 23 utera Kongo binyuze ku Rwanda atese n'intangiriro y'amaherezo. Ahangaha rero Emmanuel Neretse arasesengura akavuga ko aya masezerano ya Rwanda yavuga ko bagomba gushyira intwaro hasi ku itariki 25, ni ukuvuga kuwa gatanu, ejo bundi kuwa gatanu. Muzi ko iyo nama y'u Rwanda yabaye kuwa gatatu, bari bahaye rero iminsi 2 kugira ngo ishyire intwaro hasi. Yagomba gushyira intwaro hasi kuwa gatanu saa 12. Hanyuma noneho nyuma y'iminsi 2, ni ukuvuga kuwa gatandatu no ku cyumweru, ikagenda ikajya hariya bayibwiye igomba kujya guhagarara, ariho bavuze munsi y'ikirunga cya Sabyinyo, niho yagombaga rero kujya guhagarara ikadepoza intwaro, igashyira intwaro hasi. Umutwe wa 23 rero nababwiye ko muri aya makuru ko wageze aho kwigira kabushungwe ukavuga ko ayo masezerano ngo bitabareba, ariko bagezeho batanga itangazo bavuga bati
nibyo turabyemeye ariko tugomba guhura n'umuhuza natwe tukamubwira ikibazo cyacu kubera ko amasezerano bayakoze tudahari. Kuri iyi nkuru y'umutwe wa 23 turabona na Italian Institute for International Political Studies, ni ikigo cy'abataliyani gishinzwe gusesengura za politike z'isi. Iyo nkuru rero ni inkuru ya Philippe Reijens, Professor Philippe Reijens, muramuzi ko ari umwe mu bantu bahugukiwe mu bibera muri kariya gace kacu. Aravuga ati kuba intambara, amakimbirane hagati ya Kongo n'uriya mutwe na ziriya nyeshyamba, ati ni ibiki biri hariya hagati y'u Rwanda na Kongo. Mu cyo twavuga ni uko we umwanzuro we aravuga ati mu kwezi kwa gatandatu nari narasesenguye mvuga ko igishoboka ari uko Kenya na Tanzania bafata iya mbere bakagerageza guhosha iriya mirwano. Akavuga ati bakabikora bakoresheje politike cyangwa se bakoresheje intwaro. Aravuga ati Kenyatta yafashe iya mbere mu kuba umuhuza, hanyuma akavuga ko ibyo kubonana bya diplomasi ndetse n'abasirikare nabyo, intambara abasirikare ba EAC nabo babyivanzemo bakaba bahari. Aba mbere rero bagezeho akaba ari abanyakenya bagiye hariya bakaba bakambitse mu mujyi wa Goma, hanyuma bakavuga ko u Rwanda rutarimo kuba rwigijeyo. Mbese arimo aravuga kiriya kibazo akakivuga imizi n'imihamuro. Hanyuma turabona iki kinyamakuru cyitwa Kongomani cyitwa ngo kiravuga icyo kuri 24 nacyo kirandika kikavuga ngo imishyikirano igiye kuba y'amahoro kugira ngo haze amahoro muri Kivu, ngo nta kizageraho izaba nk'ibaruwa itagize ikimaze, ngo niba bitagenze gutya, ni ukuvuga ati niba umutwe wa 23 batawutumiyemo ngo bawubwire ibyo barimo bakora. Uyu mugabo rero wayanditse narebye izina rye nsanga yitwa Mark Steins. Muramwibuka uyu mugabo ko yandika mu kinyamakuru cyo mu Rwanda kiriya cyitwa New Times. Ni umuntu rero usa naho yakodeshejwe na Kigali. Ubu rero nawe arandika agashumangira ko niba umutwe wa 23 batawutumiye mu biganiro ngo bawubwire ibyo barakora, ko ibyo bintu bizaba impfabusa. We niko avuga. Murumva rero ko bitoroshye. Iki kinyamakuru cyitwa Leon News kiravuga ko intambara y'umutwe wa 23 imeze neza nk'intambara FPR yashoje ku Rwanda muri 90, akagenda abigereranya yerekana biriya byose bavuga ngo nimushyire intwaro hasi, musubire hariya, mugire mute. Ibyo byose rero arabisesengura akerekana ko bimeze neza nk'u Rwanda. Muzi rero ko byarangiye uriya mutwe wa FPR ari we utsinze. N'abandi rero baravuga bati biriya ntabwo bizashoboka, uriya mutwe wa 23 uracyafite ijambo. Ngitangira nababwire ni ibintu birimo birihuta. Murabona ko iki kinyamakuru ni BBC kiravuga ngo Kongo, ngo ibiganiro vya leta n'inyeshyamba biteganijwe ejo i Nairobi, ngo umutwe wa 23 ntiwatumiwe. Iyi ni inkuru banditse ejo ku itariki ya 27 ku cyumweru. Baravuga rero ko ibiganiro byatangiye uyu munsi Nairobi ku wa mbere, uriya mutwe wa 23 utatumiwe. Murumva rero ko ibintu ntabwo byari byajya mu buryo, kandi umutwe wa 23 uravuga uti igihe cyose mutazadutumira ibintu muzageraho ntabyo bizamara. Ntabwo ari gusa, indi nkuru yavuzwe nuko hashinzwe n'undi mutwe ngo wigumuye ku mutwe wa 23. Ibyo nabisomye mu kinyamakuru cya RFI. Iki kinyamakuru cya RFI kiravuga ngo RDC Independent Group Rebel umutwe wa 23. Mbese baravuga ko umuntu yigumuye ku mutwe wa 23 akaba yashinze ikindi gice cyo kurwanya bariya b'umutwe wa 23. Ni ukuvuga rero ko uyu muntu ngo baravuga ngo des dissidents sont annoncés. Baravuga ko mu mutwe wa 23 hacitsemo ibice, hakaba habonetsemo umuryango wundi, ikindi gikundi cyitwa Pareco FF, ngo cyagiyeho kuva ku itariki ya 23. Hanyuma ngo umuntu ugitegeka ni umuntu wahoze mu mutwe wa 23. Baravuga rero ko uriya mutwe wa 23 wacitsemo kabiri.
bakaba bashinze icyitwa pareko FF aricyo kurwanya nyine uriya mutwe wa 23. Murumva rero ko ibintu bisa naho birahindura isura, ntawe uzi aho biraganisha, niba iki gikundi gishya kije hari ibyo kizashobora, wenda bakaba babona se aricyo cyonyine gishoboka, kuko uyu mutwe wa 23 nakomeje kubibabwira ko wavuze ko igihe batawutumiye mu mahoro, ibyo kugira ngo uzashyire intwaro hasi no kugenda kugira ngo bawugote hariya munsi y'ikibuga cya Sabyinyo utabikozwe. Intambara iracyahari nk'uko mubona. Al Jazeera iravuga iti turi ibihugu bikomeye ariko ntidushoboye kuzana amahoro muri Congo. Irerekana rero abantu ba Goma barimo bagenda bahunga umujyi wa Goma. Murabona ko ivuga iti umutwe wa 23 urimo uragenda usatira Goma, umujyi mukuru mu burasirazuba bwa Congo. Iyi ni inkuru yo kuri 22. Mbese ntawe bukikera, ibintu biracyakomeye muri iriya ntambara yo muri Congo, ndetse na Macron wagira bakamuvugamo, baravuga ko ashyigikiye kuriya ziriya ntwaro ziriya ingabo za Kenya kuko zagiguma, ndetse ngo arimo arabivuga aciye inyuma mu gikari, akabaza umuryango w'ubumwe w'Uburayi ko washyigikira waha inkunga y'amafaranga ziriya ngabo za Congo kugira ngo zijye mu mujyi wa Goma, zijye hariya mu burasirazuba bwa Congo guhoshayo intambara. Iki kinyamakuru The Wall Street Journal cyo kiravuga kiti imirwano yose ibera hariya muri Congo imyaka n'imyaka nta kindi igamije uretse gushaka amabuye y'agaciro, ndetse iravuga iti niba u Rwanda rukomeje kugenda rushyigikiramo imitwe y'iterabwoba, nta kindi bigamije uretse nyine biriya byo gushaka amabuye y'agaciro yo muri Congo. Iyi nkuru muri iki kinyamakuru nyine Wall Street Journal, uriya Kenneth Roth utegeka Human Rights Watch, aravuga ko nyine u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda ariyo yongeye kubyutsa uriya mutwe wa 23 mu burasirazuba bwa Congo, noneho kandi ikaba itangiye kubeshya, kuko aravuga ngo ni false, aravuga ati barabeshya bagahakana ko atari bo, atari ko byose biragaragara ko bashaka kugira ngo bagenzure agace karimo amabuye y'agaciro bashaka gucukuka. Murabona rero nyine arasubira muri nyariko nari maze kubereka. Murabona abarahunga bose bafite ibyo bita gutwara karago, uyu nuko afite mato. Mbabwira rero n'intambara iracyakomeza. Iki kinyamakuru igihe kiravuga ngo Uganda yashinjwe gufasha umutwe wa 23. Ni inkuru yanditse kuri 22. Ahangaha baravuga ko Uganda bayishinja ibi bintu. Ni umuryango witwa Akaje wo muri Congo hariya, umugabo witwa George Kampiyamba niwe washinja. Aravuga ati umuryango, aravuga ngo umuyobozi wa Akaje George Kampiyamba yabwiye ikinyamakuru Actualité ati dufite ubuhamya bwinshi cyane bwizewe bugaragaza ko ingabo za Uganda zifatanya ndetse zigaha inkunga ikomeye umutwe wa 23 mu buryo bw'intwaro, ubutasi n'uburyo bw'ibikoresho. Ibi ngibi ariko byari byitezwe, kuko nk'uko twabivuze Uganda n'u Rwanda birimo biravira hindi imwe. Congo ibwira ngo ibyo ngibyo nakomeje kubibereka, kuko wa mugani nta kuntu nko gufata umujyi wa Bunagana neza uhanye imbibi n'Ubugande ndetse uramukagera no mu Bugande. Ni ukuvuga ko batari kuwufata iyo ingabo z'Ubugande zitabishaka. Ni nk'uko mbese umuntu yafashe Goma na Gisenyi, ni nko kwambuka Goma na Gisenyi. Bunagana yo iri ku Bunagana y'Ubugande, hakaba na Bunagana yo muri Congo. Ibi rero ni ukuvuga ko iyo mbabwira intambara ntabwo yari yarangira. Muzi ko Uganda nayo bayihaye kugira ngo ije muri ziriya ngabo za Afurika y'Uburasirazuba, u Rwanda rwo bangiye, ariko rero ntaho bavuye naho bagiye, kuko Uganda n'u Rwanda bishodekanya agatoki muri iriya ntambara yo muri Congo. Iki kinyamakuru TV5 nacyo kiribaza icyo kibazo, kikaba kiti u Rwanda na Congo hagati y'imibonano diplomasi y'abakuru b'ibihugu n'ingufu z'ingabo z'abasirikari ziriya mbese zo mu burasirazuba bwa Congo bwa Afurika, baravuga bati umutwe wa 23 bawugira bate buriya. Iki kinyamakuru kirasubiramo kiti ku itariki 20 z'ukwa 11 ati ni itariki itazibagirana, kubera ko uwo munsi hari hashize imyaka 10 uriya mutwe wa 23 warafashe, aribwo ufashe Goma. Yari isabukuru rero y'agahinda nk'uko iki kinyamakuru kibivuga. Kirasubira no mu magambo ya Ruto, kuko mwumvise ko kibaza kiti mbese umutwe wa 23 ugire bate. Kiravuga aya magambo ya Perezida Ruto agiye muri Congo,
yaravuze ati Kenya iremeza ko ishyigikiye ko amahoro arambye agaruka hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma aravuga ati nta mahoro ntabwo hashobora kuba imishyikirano irambye, ndetse aravuga ko nibiba ngombwa bazakoresha intwaro. Biriya byo kuvuga ko Perezida Ruto avuga ko bagomba kuzakoresha n'imbaraga nibiba ngombwa kugira ngo amahoro agaruke, tubisoma muri iki kinyamakuru cya RFI. Muzi ko Perezida Ruto yanyarukiye muri Kongo kuwa mbere ushize. Iki kinyamakuru kiravuga ngo Perezida Kenya William Ruto a assuré lundi 21 novembre à Kinshasa que la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans l'est de la République démocratique du Congo avait pour mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants. Ni ukuvuga ko ibitazemera bazabishyiraho imbaraga kugira ngo amahoro agaruke. Ni ukuvuga rero ko hazaba ikintu kimeze nko kubashyiraho imbaraga. Nibyo nababwiraga nyine ko intambara ikiri yose, kuko murumva uriya mutwe wa 23 niwanga kuvirira ngo uva mu birindiro bazawushyiraho imbaraga. Ni ukuvuga ko intambara iracyahari. N'iki kinyamakuru cya TV5 nibyo kivuga, kiravuga ko ziriya ngabo zaje hariya mu burasirazuba bwa Kongo zije ngo pour imposer la paix, ni ukuvuga kubashyiraho imbaraga kugira ngo amahoro aze. Ntabwo rero ari bya bintu byo kuvuga ngo tuje kubungabunga amahoro, zije gushaka amahoro, ni ukuvuga ko zizashyiraho imbaraga bibaye ngombwa. Nibyo navugaga mu kanya. Tukiri hariya mu gice cya Kongo, twavuga iyi tweet uyu muryango witwa Coopération Africa. Uravuga ko abantu bawugize bavuga ko hari umugabo witwa Monsieur George Herman ari ucuruza zahabu na diyama abikura muri Kongo akabijyana muri Aziya, kandi uwo mugabo akaba abi Kigali arinzwe na Perezida Kagame n'ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Aha rero murumva nyine bya binini nahoze mvuga ko ari amabuye y'agaciro barimo ateze ziriya ntambara kugira ngo nyine bakunde bayacukure bayagurishe. Murabibona hano nabyo ko babivuga. Muri byose rero ikigaragara nuko intambara iracyari yose muri kariya gace. Iracyari yose kubera ko niba bavuga ko umutwe wa 23 ushyigikiwe na Perezida Kagame, Perezida Kagame akaba avuga ati biriya ntibindeba, igihe barabyiga kiriya kibazo bakiga kigira muri biriya by'umupira, cyangwa se ukumva umutwe wa 23 uvuga uti nanjye nibatanshyiramo ngo njye mu mishyikirano ntabwo bizashoboka. Ariko Kongo iravuga iti bariya ni umutwe w'iterabwoba ntitwavugana nawo. Murumva ko noneho haje rero nabo ngabo bavuga bati noneho natwe dushyizeho umutwe wo kurwanya uriya mutwe wa 23. Murumva ko intambara ni yose, ntaho rero yagiye, iracyahari. Ngira ngo imishyikirano izakomeza n'intambara ikomeze. Reka turebe aho bizagera. Reka tuve kuri iki gika cya Kongo n'umutwe wa 23 n'u Rwanda cyabaye kirekire, noneho tuvunagure andi makuru asigaye. Muri ayo makuru muri iki cyumweru turangije havuzwe ifungurwa rya Dr Theoneste Niyitegeka wari umaze imyaka 15 afunzwe. Iyi nkuru turayisoma muri iki kinyamakuru cyitwa Versus Post. Ngo Dr Theoneste washaka kuba perezida yafunguwe. Dr Theoneste Niyitegeka wigeze gushaka kwiyamamaza kuyobora u Rwanda mu 2003 yafunguwe muri iyi minsi yo kurangiza igihano. Ngo mu mwaka wa 2008 Dr Niyitegeka umuganga by'umwuga yakatiwe igihano cy'imyaka 15 y'igifungo n'urukiko rwa Gihuma mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Urukiko rwamuhamije icyaha cy'ubufatanyacyaha mu bwicanyi mu gihe cya jenoside. Hanyuma ngo mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika avuga ko ibya politiki umuntu yabikora atari n'umukuru w'igihugu. Hanyuma we yongeraho ngo avuga ko yafungiwe muri gereza ya Nyakiriba muri Rubavu ahari imbeho nyinshi cyane. Ngo yongeraho ko muri iyo gereza harimo icyobo cyitwa Yorodani kirimo amazi, ngo akaba yarajyanywemo agakubitirwamo kenshi, ngo bityo agasaba ko cyakurwaho. Ngo yongeraho ko uwinjiye muri iyo gereza wese bakimucishamo. Hanyuma ngo ku bijyanye no gukora politiki avuga ko atari ngo kuyikora n'umukuru w'igihugu. Ku bijyanye n'icyaha yakatiwe yakomeje guhakana ndetse akaregera urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye. Ubwo rwasomaga urwo rubanza rwavuze ko ntaho rwahera ruvuga ko ibyo Dr Niyitegeka yahamijwe ari impaka zishingiye ku rubanza yaciriwe n'urukiko rwa Gacaca
rwa Gihuma. Urukiko rero ngo rwavuze ko nubwo yahamijwe ibyaha mu kaga katagaragara mu ngingo z'itegeko, ngo ntaho rwahera rwemeza ko atari impaka zishingiye ku byaha yahamijwe kuko atabasha kugaragaza icyaha cyari kimama. Ni ukuvuga rero mbese ko yakorewe akarengane k'agahitahiti, murumva gacaca yaramukatiye, ariko noneho ngo bagezeyo bati nta cyaha tubona, ariko kandi nawe ntabwo werekana ko nta cyaha wakoze. Mbese ni ibintu bifindafinze. Imyaka rero yarayirangije 15. Muri Malawi haravugwa iyicwa ry'impunzi rya hato na hato, ku buryo ngo impunzi ziri ngo zifite ubwoba bwinshi cyane, kandi ngo zigakeka ko zirimo zihigwa n'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bagomba ngo kuba baroherejweyo kugira ngo bice impunzi z'abahutu. Aha rero baravuga ko impunzi zo mu nkambi ya Zareka cyane cyane mu nyinshi z'abahutu ngo zifite ubwoba bwinshi cyane, zivuga ko hari ubwicanyi bwinshi cyane bumaze kwica abantu barenga 20 muri bo. Bakavuga rero ko hagomba kuba hari abantu boherejwe b'abatutsi ngo kugira ngo babice. Ibyo ngo barabivuga bakurikije urupfu cyane cyane ejo bundi ngo rw'umuntu witwa Habimana Emile, bavuga ko yishwe anizwe. Baramunize rero bamuheza umwuka, baravuga ngo ni suffocation. Ibintu kandi koko byaravuzwe, byakomeje kuvuga ko muri Malawi ibyo bintu bihari. Abantu bo muri Malawi rero bararya barimenye. Ngaho mwirirwe naho kwa mbere utaha, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.